jedi moj kobasica, evo ga, moj kobasica, ajde, probaj moj kobasica, ajde. Beautiful people, we are back once again in Serbia. I am with Milica, my sister. Ona je prava Srpkinja. Prava Srpkinja, Milica iz Smedereva. Da li ima nešto srpskije? Nema. We are in Bačka Topola and we are at the Sarmijada. So this is the Sarma festival. Šta je to, sestro? Sarma je kruna kraljica srpske kuhinje i normalno je da smo došli na Sarmijadu. Ajde da promoš Jibri vidi šta je pravo. So we're going to try the best sarma in Bačka Topola. This is Bačka Topola group. Vala ti puno, we're shooting a video here, samo second, važi, Okay, važi, let go. Važi, brate, vala. We are shooting... Brate, jer možeš slikati, da? Važi, legendo. Ne si legendo, hvala, brate. Ej, brate Srbine, samo još jedno. Važi. Hold on, I'm trying to eat some sarma, but it's a little difficult at the Sarma festival. Čekaj. Idemo, brate, idemo, legendo. Zvali su nas učenici ove škole, idemo kod njih da vidimo kako deca motaju sarme. Važi, idemo. Gde si, legendo? Evo nas. Kako si dobro? Evo, kako si, brate? Jesmo ga zvali. Dobar dan, legendo, kako si dobro? Ćao, sestro, ćao. To su deca kuvala. Dece kulova? Deca kuvala. Moram da probam. Ajde. Šta hoćeš, sestro? Evo ja ću ovu. Ovu manju. Da. Hoćeš kobasicu? Ne treba. Daj njemu kobasicu, on voli malo kobaju. I baš voli ovako deblju i dušu. Ona hoće sve o kobasica. On to odjednom. Da. On je meni hteo kobasicu, ali nećemo. Ajde, jedi moj kobasica, evo ga, moj kobasica, ajde, probaj moj kobasica, ajde. Gde si, brate, kako se zoveš? Nije problem, legendo. Ja sam Marci. Kako? Marci. Drago mi je, brate, kako si, brate? Si dobro? Čabo, drago mi je, legendo. Drago mi je, brate, sve najbolje, brate, uživaj, brate, Sarmijada, brate, uživaj. Ovo ti je direktor škole, što znači da sam ja tebi završila već diplomu. Već i diplomu ima, da. Znači diplomu, samo da potpišeš, napiši Jibri. I to. I šta je završio, koju školu? Pa koju hoće, veterinu, poljoprivredu, sve može. Kombinacija, sve. Imaš neku kombinaciju za pas? Sve ima, i mađarski ima, sve može. Mađarski, da mi je ovo isto. Srbija do Topija. Tako je! Drago mi je, legendo, hvala ti puno. Milica, probaš kobasica, zato što ti voliš kobasica. Ja ću da probamo domaća sarma iz Bačka Topola. Ne znaš ni da sećaš, ovi Amerikanci ništa ne znam. Gledaj ona. Kako ovo je? Ovo je ekstra, probaj. Jao, ljudi, svaka čast. Jao, majka sam i kad nisam decu pola. Treba mi pomoć, bre. Treba ja tebe da oženim. Živeli. Prijatno. To je već velika pohvala. Da. Zaprška je. Svaka ti čast. Guys, this is another reason why you have to come to Serbia is the food. I know you guys have heard me talk about this before, but sarma is a special dish. And this is what you'll eat at holidays. This is what you'll eat at slavas. This is so amazing. It's such a beautiful dish, and you can really feel the love when you eat this food. The energy is crazy here. Isto kao ja, kao Milica, šta hoće da radimo sad, sestro? Nemo šta drugo, samo sarme. Sarme. Opa! Gde si, brate? Daj ovo, brate! Gde si, brate? Šta radite? Ej, brate, pravi Serbian. Čekaj. Čekaj u pidžami. Čekaj, šta je da? Sarma. Crno-bijela sarma. Nećemo da zadržamo, vidimo da ne možete se odvrniti ovdje. Ljudi, kratko, šta ćete ovdje, otkud ovdje? Jeste probali sarme, zašto niste? Pa prvo jesmo. Jeste. Već smo na 50-oj, a kao otkud ovdje? Pa Jibri je veći Srbin od tebe i mene. Ko je dao ideju za Sarmijadu, on ili ti? Bože. Jesi probao sarmu? Probamo sarmu, brate, ali moram da probam ovo sarma zato što on kaže ovo je sarma u zec unutra. Jesi ti nekad čuo za... Zečju sarmu. Zečju sarmu. Daj, ne ložim. Moram da probam malo rakija prvo i posle zec sarma. Rabbit sarma. Ja sam zec, brate, moram da probaš. Koja ti je omiljena rakija? Omiljena rakija je kajsije, ne kaže ništa, ajde, to je to, ne kaže šljiva ili to je to. Šljiva je najbolje zato što puno ljudi voliš šljiva, ali brate, kajsije je najbolje. Znaš, on je malo nežan.
Ko? On? Ja? Beži, bre. On kapa, mala kapa. Znaš kako kaže naš narod? Šta? Nemoj, ti ne valja da jedeš sad ti kao voće, kajsiju, šljivu i tako dalje. Zato što tako ubijaš još nerođenu rakiju. Razumeš? Ne razumiješ, još jedan. Don't eat the whole fruit, you know? Oh. Because you kill unborn rakia. Ovo je moj prvi put da probaš sarma, zet sarma. Živeli, Živeli prijedno. kucni se. Eto. Ovo je pobednik. I feel like a real Serb now that I'm eating this. I don't know why. Hvala ti, Hvala. sestro, hvala. Ej, nemam mesto za ovo, ali treba mi ovo, brate, za I love Sarma, važi? Hvala, brate. I love Sarma, Sarmijada, Bačka Topola. When you guys come to Serbia, come here. This is an amazing event. Milica and I are walking around like crazy, eating sarma, drinking rakia like crazy. Oni je luda, ja sam lud. When you guys come to Serbia, this is why you come to Serbia, because the people are so welcoming. You see the gifts that they're giving me, you see the rakia that they're giving me, the food that they're giving, the love that they bring. Everything that you guys have heard about Serbia, if you've heard bad things about Serbia, it's lies. This country is so beautiful, this country is so nice. All they want to do is feed you. All they want to do is give you alcohol, give you water. You gotta ask for water, because they'll give you alcohol, but you gotta ask water. Yeah. You guys are amazing. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Follow Milica. Milica, how can they follow you? Milica Kon, K-O-N. Follow Milica Kon. She is crazy. She's an amazing person. When I say crazy, she's good crazy like me. She loves to make people laugh. She has a beautiful family. She's on TV. Svaka ti čast, sestro, samo napred, nikad nazad. When you guys come to Serbia, you're gonna meet friends like this. You're gonna meet crazy people like me. Idemo, Srbija do Tokija. Ćao.